Eiponengon ngesa pota kwata luka itunga luo ward la rapai katia kunet na oto ibuga loko soroti kijauna tare ngareno kulude ngare ni kit Jonathan Ebwalu legwa ikinit soroti City West Koto Mairabe oto mapaknada Apukor Esokoni Apukor na Esokonalo ngesa topa kinite ipudilo itunga lua tutubete kanalu apoto itegia sagola na ribarin kaiboro iche erasa kaisare wongon olapalo itomonetaro Karla Tubor kaisare wongon aposa jawo skira kini jawo skira kini ai nepeta akina akan aposa gola sakini auni akituku amagete Ikumpa Esokoni wana kaisoni ainidio apara na kanye aposa jawo skira kituku na dodo sagon Koreto makitu kaho na posa bila za kitu kari. Evi kuzo ame Esokoni. Aneni etu gorozapa na sangunu. Apotusho eya kasi ikokini kele Esokoni kwenye kitena. Itunga kesi da epola ya lama neja sengareno koke. Tanoda acha muna imonyo kecha puko kini kese Esokoni. Ido balasi da ebe. Ebunikwa ne Esokoni lawai kiaun. Akirianu toto matutubete kech. Pana akirianu na sana ijia ichute poli chai. Idumu pani sugi yotinda. Adaraki oni yotinda item. So irai alama ne polo ni kaisi. Wapo itungalu chala lo. Ani Esokonalo. Nara buda so ipeda buikaru papakano mukano. So itungale mojo ngana. Mami pedora nane pako mukano kenake. Papa berengane ke presa di betake di mapiralisi. Kwenye alama so anwa wanare MP kose Ebwalu. Apukor kinise Esokoni. Kwana kipedo tukana kilo so da iko lukenu business kosa ne. Aya uko ne Esokoni lo. Jana kiri ne patana. Ikono jago dikore ya piese ejuna lo muna lo mon. Dobo aya bugo soda polo to my busi kosine. Yaipo na polo tude. Jonathan Ebwalu lode gwe kinit itunga luatia kunet na oto koto moibuga loko soroti Airabe loda Apollo kinitai na petanu Apukor na Esokonalo ngesabu olimo kitungebe adau ngesa inerakin kada minister le ya itapuganisine inuwa kuo Rafael Magesi anwa wanyuni waitin luat duko kine Esokoni latine nikwana soroti City West kanuda waito jokar eje utenelo kai subos Adaungo inerakini kada minister la local government eja ka Rafael Magezi ido alimok ngesi beja sal poko no apugan alimok ngobo po yaw miners no soko no city no itodon tosbe rasa lu poko no apugan aso tanyu ne pone ladu ko ini modern market otoma bosti kangin adanga dumo ne balua kedi miners nje city losko nanga warika kine minister local government so tanyu ni waitin libera yaw ne Esokoni le pol aboistingin no ngara kini wokoto Kanoka TV East Alexander Makeyo Kori Koibuga Soroti.